Kelempong yelek ke Jaintia Hills District Chess Competition Com State B Tournament 2024, wapen mon the Jaintia Hills District Chess Association JHDCA, kabar sedang hanya autorik uni ubunai Thomas John Senior College, Johai. Depo aga coba kod ini ke praterik. Ini DM lek ke yelang hiwa District Sports Officer ke West Jaintia Hills uke pesak deman ukam kongsan. Upil hoit uwaman Presiden ke JHDCA hawa iklam ini de ong uwa Lengba kini gelempung dau jet yakin rungut wa mikmat yiki distrik ke Jaintia Hills cak ke state championship kawaman naduk ke kat ar haduk kat santri uni ubunai hatura. Uke pasak hawa iklam de ikublai yu ke san JHDCA kuar penman yang kini lempung ne bahak kini ke ilek ke tok ke wapun pro ya IJB nyumpru. De ong uwa ke mekhalia de ku bahak ke hewa haus nam wadadep di ye go penman yang ke lempung international level ha Shillong. Cocok depan seluruh yang kena o ilek cheski mdu bagi lok tang wah ki phone bagi komputer lek kamjo. Dewa kentu yang man by man power pen seluruh yang kon yang ki wa ilek ches wai wa cimenta ki hakam gini ke lempung. Hakani ke sengi de esnya obhala igi price saki arngut ikan thai ki wa cimenta hakani ke lempung kamjo yang kena ku em hapok khat les nem wa ku em hapok khat nyaus nem reta. Ki wajab hakani ke lempung ki wa lami khmat ya ke Jaintia Hills man ki kam ni. Haka open kategori Urban Shooting Udapmon Bang wa Elang Kirembai. Haka under 17 kategori Usefania R. Dakar Braxton Ryan Lamere wa Leon Raymond Rembai. Playing the brain game ko nang pro jabe yung kon sini district yung ko yung nang kuwi lagi di leke nebi po kam tipo jawa pa open tip di wa chess don to ko wi di competition ko wa state yung the year open man do international level. Last year, Hachilong Itai, the Department of Chess Association, Yaga Grandmaster, they were born ki Nongi Chimenta, the one he Nakalegari, Tipi there, Tawa Majo, Sajat, Oyang Churuni, one of the Chess Association, Watona, Tokam, report, Churunga Ohi, Yuri Emlangi, Pita Hachilong, the tapi things now strong. Wa state yang ini nama Gawi, nak state kemudian perman kedua international level apa chess competition. The kickboxing dia ini kon kena ini. Kalau yang praktik contohi kami kan chess, tak teman game ini benda ini praktis apa internet dan ini mobile phone contoh. Untuk di walau tentang untuk perlok game gila hapok phone ini hapok komputer praktis kan boyo ini buku teman kabar kenal tu kini ke tournament to kau di district level hewa DM dua hati yo lai cinta tura walau man district level dan ini yang mengajar district sports officer di district kickboxing dia ni nak bola cinta Iyo ulai dalam tukupi, iyo ulai surpresa di, iyo rapi burung yang berdiskusi ini, navy ball, chain ball. Dengan buat di bedroom, lihat kamu dalam ini dan step bagi ini, kalau ini aku di orang dan ball dan jenai, dan congratulate orang orang, kini cinta ini competition, kamu itu kadang bikin kaya dalam DM UAC kita. Tenang ya perlu kapten ini baik
play ila economy within the kami competition. The ikut perlu reporting for yang sekali wa kaliga chess association yang permanent tournament di different age group neni sama we yang kuwa hakika maka neni report ngani yang office da era de lagi sekolah orang ngira tu haki sing por orang cuma